Ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas igramo Mad Foot, kao što vidite, i danas otvaramo pekove. Otvorit ćemo prvo neke pekove koje imam, otvorit ćemo ovaj 5% Toti. Možda neću dobiti Toti, idemo ova Q, za ništa loše. Idemo otvoriti 1.77 do 82 pik. Idemo sa 2 Garcia, 85 plus special pack, ja ću naravno 85 dobiti. Ajmo vidjeti što ću dobiti. Argentina, DePaul, Korea 87. Krivu sam poziciju vidio. Idemo sad još jedan pek, što ću tu dobiti zlatnije. Italija, Paris Saint-Germain, Donnarumma, definitivno. Već sam mislila da je Verratti. Šta meni sve padne na pamet. Ajmo double special pack. Šta tu mogu dobiti? I Alex Remiro. Ajmo 2 special packa, imam ko jedan double special pack. Ma kakav je ovo special pack, da mi 75 Petratosa. Kakav je to special pack? Aj recite mi, molim vas. Točnije niste vi krivi, nego ovi tu koji su napravili Mad Foot. Ajmo sad ove koje nema otvoriti neke. Meksiko. Ti mene zezaš. Stvarno mi hoćeš dati igrača. Pogledaj ti što je lošo. 85 plus. Što ću tu dobiti? 86. Ajmo sad 83, 86, 84, 85, 84, 86, Ramos, Perišić. Nemo njega, on mi jedi. 86, još jedan. Ali brate, uvijek Ramos, Perišić i Suarez. Aj, uzet ću Perišića, pošto sam ja Hrvata i on je Hrvat, pa dva Hrvata smo. Imamo 81, 84. O, dobro je 1,84. Maran je bio, ajmo Toti otvoriti. Šta ću dobiti u Totiju, iako mislim da su to loši pekovi. Engleska, ok. Manchester United. Ajme. Dobro, nije Harry Maguire. Ne volim tog Maguirea, brate. Čovjek daje samo autogolove. Bolje nego Maguire. Uzet ću njega, on ima najveći rating. Ajmo sad ovo otvoriti. Svjetsko prvenstvo, Belgija, Leicester, zaboravio sam. A Tielemans je on, ja zaboravljam. Njega znao sam prije. Ajmo sad neki 80 plus gold pack. To ću dobiti Thiago. Dobro, ok. Ajmo još otvoriti. Ne. Ja bi rađe Jacka Sancha ili Hendersona ili Hojberga. Samo ne njega. I šta će dobiti? Talijan. Loše. O, dobar je. Grifo. Mislim da mi je on dupli. Ne znam. Ali ajmo mi još to otvarati. Nemam puno ovih para. Hummels, ok. Dalje šta ću dobiti?
Guerije. Imamo jedan, aj pogledat ću reklamu za ovaj special card. The Investing.com app has helped me follow along with stocks and keeps me informed with barely any effort. For anyone interested in getting into investing, this app is for you. It's completely free and it's so easy to use. If you aren't doing this, you are literally throwing away your money. The economic calendar on the... Ajmo dalje. Special pack, šta ću tu dobiti? Ikona, ok. Španjolska, ikona, Rau, koga je sve moga dat, otvarat ću koliko god treba sve dok mi ne ponestane para. Ja neću toliko otvarat. No, Jesus, nalaz. Rare gold pack. I pripremite se za part 2 ljudi, otvarat ćemo one pekove gdje se dobiju oni rewardi. I tako da nadam se da ste spremni. Ćao!